Tautona Masisi a go etla maloko a BDP go busetsa kgaolo ya Shoma mo Dikgang. Bomme ba ba tshweneng ba kgolelwa go tshegetsa ngwao. Maloka le rabatenne ba gapa bommampudi jwa Phoenix table tennis. Ndeke go dumisa motho wetso ke go amogela ke bidio Regional Richardson. Tautona Dr. Mkhoitsi Masisi yo gape le moeteledipele wa Botswana Democratic Party o kopile maloko a Dikgang kwa kgaolong ya Shoma go itsaya motlhala go baakanya phoso e ba e dirileng ka ditlhopho tsa setšhaba tsa 2019 ya go tsenya ba kganetso e le lantlha mo ditsong tsa dikgaolo tsa botlhophi tsa Shoshong, Mahalape, Botlhaba le Mahalape Bophirima. Tautona Masisi o ne a bua jalo kwa phuthegong ya sepolotiki ya kgaolo ya Shoma e neng e tshwerwe kwa Mokane Maabane. Fa a bua le maloko a BDP, Tautona o tlhalositse gore BDP e tswa kgakala e tsamaisa lefatshe leno sentle fa e sa le ditlhopho tsa ntlha tsa 1965 ka go tswa ka mananeo a tlhabololang matshelo a batho le go isa ditlhabololo ka tekatekanyo go ralala lefatshe leno. A re ditsholofetso tsa 2019 di ne tsa kgorelediwa ke bolwetse jwa COVID-19 mme go tsibogela ditlamorago tsa tsone tota tsa jone puso e ne ya tla ka lenaneo la tlhomontšha go tsosolosa itsholelo. O tlhalositse fa dingwe tsa dikatlego tsa puso ya gagwe di akaretsa go atolosa ditirelo tsa maranyane, mananeo a temothuo gareng ga tse dingwe. Bona kwa phuthegong eo Tautona o ne a amogela boididi jwa maloko a mašwa ba ba tswang kwa diphathing tsa kganetso mme go goroga ga bone mo BDP go solofetse go tla go gagamatsa ipapatso ya ditlhopho tsa setšhaba gore BDP e kgone go gapa gape dikgaolo tsa botlhophi tsa Shoshong, Mahalape, Botlhaba le Mahalape Bophirima. Phathi e ke yone hela e ntse e busa Botswana ke nngwe ya mahatshe a palopotlana mo Afrika le mo lehatsheng ba ba iske ba entwe. Botswana ha iske a le ope. Botswana go rena kagiso ke lebaka la ntlha la gore o tlhopha kagiso. Phathi yone e tsamaisang Botswana ke yone hela phathi mo Botswana e isking e tsogologelwe ke dintwa tsa tshollo a madi. Ke yone tse dingwe ga ke batla go bua thata ka tsone mme re a di itse. Ke phathi ya kagiso, ke yone hela phathi e le gore e thulagantse e rulagantswe e na le tsamaiso e lolameng. Ke yone phathi hela mo Botswana e leng gore ga go tsena ko kwanong ya yone tse di harologaneng a ke National Council a ke Congress sengwe le sengwe se tswa ko moding ko seleng ko wading ko branching ko regioning hela ka ditlhabololo tsa rona re di rera di tsamaya ka tsela. Ke yone hela phathi e dirang jalo. Moeteledipele wa Business Botswana re Norman Molele a re monongwaga ditshupo tsa Northern Trade Fair di kgonne go oka dipalo tse di nametsang tsa bagwebi ba mfatshe a sele. Fa a bua mo moletlong wa Kabodimpho kwa Francistown, re Molele o tlhalositse fa se tla thusa go bapatsa le go godisa dikgwebo tsa monogae mmogo le go fa lefatshe leno sebaka sa go kala dikgwebo tsa lone mo mebarekeng ya mafatshe. Faith Dititi. I'm sure some of you have clicked and seen opportunities for collaboration in your... Ke dumela ha bangwe ba lona ba itiretse botsalano ke sengwe se re se eleletsang dikgwebo. Fostering partnerships and driving economic progress. Re na le bangwe gwaneha ba ba tswang mahelong a harologaneng a akaretsa le ba ba tswang konte ha lehatshe leno. Se se raya gore ditshupo tse ke tsa maemo a ntha. Maikaelelo a rona ke go phunyeletsa le mo mebarakeng ya mahatshe a kwa nte. And to be amongst the best fairs that anybody can ever attend.
in the continent and everywhere. Botlhokwa je seabe sa dikgwebo potana le dikgwebo tse di ikemetseng mo go godiseng tsholelo ya lehatshe leno go tlhalosiwa e le se se ka sekeng sa ikgatholosiwa. The private sector plays an important role in many economies. Dikgwebo tse di ikemetseng di na le seabe se segolo mo go ageng tsholelo, segolo jang ka bokgoni jwa go thama mebereko ka palo tse di kwa godimo. Ka jalo go botlhokwa go lemoga business Botswana ka tiro ente e ba itirang ya go ema nokeng dikgwebo tse di ikemetseng. It's an imperative for which we ought to recognize and acknowledge their commitment. Re sa le ho mohenyi mo karolong ya tsa leruo re bona mafa wa bona mbuogo tsen kala hare rets o supile haelelang thatsa ya karolo mo ditshupong tse mme go taga gagwe go motetse ka tse dinte. So e nthusitse la thata because bona le ditshupo tse di nthusitse hela thata go na le dipudi tse ke neng ke tsile ka tsone e le gore ke a di rekisa mme tsotlhe di rekilwe. Gape e nthusitse go dira botsalano le bao ba e leng gore bangwe ba bone e ka nna barutwetsi ba me. They could be my clients ba bangwe mo so that ka kwano thata mo northern side of the country. Small stock farming has a duma thata because of like reach or ka kwano ke an area ya foot and mouth, which is usually a challenge to most farmers. But I think they are going to this thing is possible. I think it will all. Gape ke dumela go ta rotloetsa bangwe segolo jang banana ba ba neng ba latlhegetswe ke tshepo. I'm doing and ba ratile ba eletsa go ta go bona go ke direlang teng gore nna ke dira dilo jang. Ditshupo tse tsa bo 22 tsa kgaolo ya bokone sa le di simolotse ka la boraro mme di wetse mahelo a beke. Sologelo ke gore a bodijetse moa wa go itirela dithamo le go hetola seemo sa go dira dikgwebo go tsweng hano go ya pele. Faith Dithethe, BTV News, Francis Town. Councillor Charles Hill e tlhalosa fa kopo ya bone ya konokono e le go kago ya sepatela mo motseng wa Charles Hill. Se se go ile mo putegong e mo go yone councillor e neng e rola semmuso dikopo tse letsang di ka akarediwa mo kabong ya madi a lenaneo la ditlhabololo la DD9/NDP12 le se go mo kwaisi. Ka go ya kokelwana ko Charles Hill ke nngwe ya dikopo tsa ntlha tsa ditlhabololo mo kgaolong ya Charles Hill fa e sale khansele e godisiwa go nna khansele e ikemetseng go kailwe fa ene a re pele ga kopo e tsengwa ga phutho ya megopolo mo tšhabeng ya kgaolo e mme ba kopa gore ka go ya kokelwana e ne yone e fefogelwang. The first issue e neng ba tswa ka yone modulasetilo ne le inadequate access to health care services modulasetilo e nne botsadi bosupa le gore they travel long around 200 kilometers go accessa the nearest primary hospital in modulasetilo mme go na le kganyela yone re itseng ya malwetse gore re shotela ke bo nurse ko bo Makunda re shotela ke bo midwife ko bo Nojane re shotela le ke di-drugs mo ditleliniking tsa rona modulasetilo e nngwe e le yone inadequate learning facilities modulasetilo e leng gore ra itse gore santse re na le bana ko boipelo ba tsanang ko nte kana ba shifte modulasetilo re na le bothata ko Junareng re shotela ke di classroom ra itse gore ha rena senior mo districting bana ba rona ba accessa from gantsi and as far as ka modulasetilo ha rena any vocational training center mo districting modulasetilo. Modulasetilo wa Councillor Charles Hill ka lefa e le baemedi ba tshwanetse go netefatsa ditlhabololo tse di tliswa mo dikgaolong e le tse di arabang matlhoki a setšhaba se se nnang foo. We need to also bear in mind that the public out there has entrusted us for reba emel. So rentse bo individual go lebella thata gore ke tswa go kgaolong efe go iragalaeng, because this is the first exercise ye leng go ra go kalwa ka yone ke ba leng go re ba emetse at district level, ra go kalwa ke ba bangwe gape ba leng go at a national level, ra go kalwa ke ba bangwe as you know that
we are also sharing the boundary ya corridor ya rona Trans-Kalahari corridor. So batho ba hore ka we are not only doing this exercise or this activity for ourselves. Re irela generations to come. Important projects, say, the schools. Re tshwanetse go kopa ditlhabolo tse di botlhokwa thata tse re ka kopelang madi kwa pusong tse dingwe tse di ka dirwang ke rona re bo re itebaganya le tsone. We feel everything has to be done by the government, but gone are those days. Those are the things, those are the priorities. Tse ke tsone ditlhabololo tse re eletsang di ka tla mo kgaolong ya rona mme re ka itumela fa re ka neelwa madi go dira fela jaaka re kopile. Number one, the primary hospital this is a very, very serious. Re dumela thata sepatala le sone se re se batlang ebile se tla thusa kgaolo e fela thata. In all phases, be it construction, be it operation, the government in a very good industry. So, number one under the social upliftment. Dingwe tsa ditlhabololo tse khansele di kopileng ke ka go a lefelo la kgopo ya metsi a leswe kwa Charles Hill ka go a tsela ya sekgele sa dikilomitara di le 30 le bohera bongwe ya Karakubisi Meukanahas le ka go ya ofisi ya khotla ya ditsheko le sego mokwaisi BTV News Charles Hill. Bomme ba ba tshweneng kwa Maubelo ba ne ba tshwere letsatsi la go ipelela ngwao maikaelelo e le go gakolola morafe wa ba tshweneng mokgalagadi go somarela ngwao ya bone ile a bua kwa moletlong o mothusa tona wa ofisi ya gatautona mme boitumelo go fa modimo a tlhagisa banana ka bodiphatsa ja go latlha ngwao ya bone o ne gape a lebogela bomme ba ba tshweneng tiro e ntle e ba e dirileng ya go kopanya morafe ke o lebogela diputsana wa tswelela. Batshweneng ke leina le letswa mo seretong sa morahi o e bontshwene morahi o ne o tsholegetse mo kgoteng ya Maubelo go ipelela letsatsi la ngwao ka mmino wa setso metshameko le maboko bagolo ba morahi o bone ba ruta bana ka ditso ngwao le maina a ratang morahi a tswang go lowe lo nyeretse go somarela to preserve to cherish. Lo nyeretse go somarela ngwao ya morahi wa lona wa batshweneng ngwao e e supang kwa letswang teng le kwa le yang teng. It is indeed a living testament of your commitment to nurturing traditions. Re tla bona le nalane re tla bona re thusanya mo menateng le mo botlhokong go se ga dinya mo le ke ga sena manyala le nse re itse gore re mmogo re bana ba motho rona ba gamtlharo re hano re saletse ko morago ha dingwao di ntse di ipelelwa ke bonye go tshwanelwa ke na le bomme ba banka mosutseng bomme ba ba tshweneng gore e re tsatsi leno le le phutilelo le hano go ya ka bagolo morahi wa ba tshweneng o tholega kwa lehatshe la Aforika Borwa ka ditshwene ke lehatshe le le bo le hurutsi ko South Africa go bapa le motse wa Mokgalo e ne le bapina pho ya tshetla ba re go no bona le motebele le motebejana e le bana ba ga Malope ba re khosi motebejana o ile a tla tshwere tshwenyane nako e nngwe ga ba ntse ba le ko monageng a tla tshwere tshwenyane a inela mogolowe gore selo ke se tshwana le motho se jaanong mogolo e ne motebedi le ha bona tshwenyane o ile a laela gore tshwenyane e ruiwe e tlhokomelwe mme e tlhokomelwe ka mašwi letsatsi la go ipelela ngwao ya batshweneng le tla tshwarwa ngwaga le ngwaga. It's now on the calendar of events tsa lehatshe la Botswana lona ba ipapatsi lona ba bini lo tshwanetse gore ano le itse gore ngwaga le ngwaga lo tshwanetse tiro ya batshweneng. Mothusa tona o boletsa ga puso e na le lenaneo la tshomarelo ngwao la National Policy on Culture le maikaelelo magolo a lone e leng go sireletsa ngwao le go rotloetsa tshwaragano ya merahi le go ipelahatsa ka ngwao. Re sa le ho lephata la merero ya ofisi ya gatautona le ntshitse dikete di le 100 tsa dipula go thusa morahi wa batshweneng go ipelela letsatsi le. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Maubelo.
Puso e tlamile go somarela go anamisa le go rotloetsa dipatliso tsa ngwao ya merafe yotlhe mo lefatsheng leno. Nngwe ya ditsamaiso le melawana e tlhomilweng go diragatsa maitlamo a ke molao o itebagantseng le ngwao mo lefatsheng leno. Se se builwe ke tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Retumiso Rakgare ka letsatsi la setšhaba la go ipelela ngwao kwa motseng wa Letšheng. Mamusi Siska. Motse wa Letšheng mo kgaolong ya Tswapong ke la bobedi go tshwarelwa letsatsi la go ipelela ngwao mo go one. Go supiwa dingwao tse di farologaneng tsa merafe e hitlhelwang mo motseng o. Mohama wa ngwao ka noa moro wa ribolola khumo mo matshelong a setšhaba ke ka mo o tshwanetseng wa neelwa ke monokeng e maleba le go godisiwa mo lefatsheng leno le gone kwa mafatsheng a sele. Tse di akaretsa the National Policy on Culture. Ngwao ya rona gape re isireletsa jaaka re supile le gore tebelopele ya rona ya setšhaba 2036 re batla gore ngwao ya rona re le Batswana e be re etsetse ko godimo go bo go bonala. The Botswana Creative Industry Strategy, the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, the 2005 Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Letsatsi la boletletse ka ditiragalo, mmino, dijo tsa setso le metshameko e supang ngwao. Bogogi jwa motse jwa arogana le setšhaba ngwao le ditso tsa kgaolo ya Tswapong, mme kopo e le go rotloetsa banana go batlisisa le go kwala ka ditso. Fa o boela go morago yaanong o tsena bomme. Yaanong bomme ba tla bo ba moruta. Re merahe neelanang, re merahe e totanang, re merahe e lemoganang, ke ka mo re sa palelweng ke go tshwaragana, re tshwaragana go godisa le o tla le re mo go lone le re dumelaneng ka bongwagala ja pelo gore re lebitse Letšheng. Buile gore bontsi ba teng ga ya kwala mme ga nne e kwala teng e ne e sa kwale e le gore motho a re ke kwala ditso tsa Tswapong ga nna ga tsa re wa di kwala ko gore ga di ka ke tsa tshwana ditso tsa bo tsa kgatleng ba khata ba khona go supetsa dibuka ba gore ba re history ya rona ke kana ba ngwaketse kana ba kwena jano ya rona ga ntsinyana ka ne e kwala ka teng ne e kwala ke makgwa a na tsamaya mo kgaolong e go dira ga lona bonte jo bo kana-kana ke jaaka le ribolola yona ngwao ebile le rotloetsa ba Letšheng ba Malaka ba Mokungwane ba Mathakola ga ke tswe dikhwaere tsa Mathakola di kae ka le tsone ke di rata thata. Go supa fa puso e tlamile go ngoka banana go nna le kgatlego mo go tsa ngwao le go tokafatsa matshelo a bone e ne ya simolodusa dikgaisano tsa bodiragatsi le ngwao mme mo nakong eno mo kgaolong ya Phalape go ikwadisitse banana ba le 500 a fetang 5 mo dikgaisanong tseo. Mamusi Siska, BTV News, Letšheng. Mme re tshware go ne go motho etswe mo go tsa tshwa di latela kgantse jana nako e roba bobedi a re tsetsa metshameko. Mme ke go le bogere tšheka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa mo mosong tsa Setswana na ke bile hala go tsiti ke ga kwa ke tla go wena ka tsa go tsa metshameko mme tsone tsa re ba ka maloka wa setlhopha sa Moshopa Spinners of Phile Mompati Chabe wa BDF ka disete tsenne go e lengwe go gapa bo mampodi ja bo re ja kgaisano ya table tennis ya Phoenix Assurance Botswana Super 8 ka fa letlhakore la bo mme mampodi ja kgaisano bo gapilwe ke Tshepiso re ba tenne setlhopha sa Nkgabe ya sena go fa Paolo Rata Ramagapu wa Smashmaniacs 4-1 kgaisano e ne e tshwaretse kwa holong ya babusi Monogaboroni Victoria Daken. Ba ka maloka o fetetse ko makgalakgang ka go fenya metshameko e mebedi mo go meraro ya ditlhotswana le go garaswanya masalesole wa Smashmaniacs ka disete tse nne go se ka makgalakgang.
mo makgalakgang a gago le Mopaditšhabe a latlhegelwa ke sete ya ntlha ka 7-11 fela a kgona go boa ko morago mo go ya bobedi a e gapa ka 11-7. Maloka o ne a tswelela ka go fenya disete tse pedi tse di latelang ka 14-12 le 11-7. Mopaditšhabe a retelelwa ke go boa ko morago jaaka ba ka Maloka a gapa sete ya bofelo ka 11-5 go fetsa motshameko ka disete tse 4 go 1 go fetoga Mampudi mo letlhakore la borre le go ikgapela 5,000 pula sejana le seetsele sa Gauta. Mopaditšhabe a tsaya maemo a bobedi le go ikgapela 3,000 pula le seetsele sa Selefera. Di results tse ne ke di soletse tota ga se tsone like we net tournament ne ke sa solofela ne gore ne ke sa batle go lusa match up mme ka maswabi ne ke lusa match wa kwa bohelo mo group mo go ireng gore ke ne number 2 mme a be ke a ipanganya diphoso tsa ka gore ke kgone go finaling gore ke wine semi final ka be ke a finaling. A gompieno ke bone gore forehand ya ka ne le botoka ne ke le ka gore ne ke bona gore nkare ya pala ya re ke tla ya no ne ke tshwantse go bankanya yone thata gape ke ipanganya le tlhaloganyo ya ka ke ska ikomanya mo go kaloka. Mo letlhakore la bomme Tshepiso re batene o simolotse ka go fenya metshameko ya gagwe yotlhe ya ditlhotswana pele a fenya Namibo Mbula wa DTTC ka 4 love go fetela go se ka makgalakgang kwa neng a thulana le Olorato Ramagapu. Mo seteng ya ntlha a kgona go dirisa forehand ya gagwe go e gapa ka 11-8 mme a tswelela ka go gapa ya bobedi ka 11-6 le ya boraro ka 11-8. Ya re mo seteng ya bone Olorato Ramagapu a mo kukunela a fenya sete eo ka 11-9. Ya bo yelo one maiteko a o fela jaaka re batenne a fenya sete ya bofelo ka 11-9 go dira phenyo ya 4-1 a ikgapela 5,000 pula sejana le seetsele sa Gauta. Olorato Ramagapu a bona maemo a bobedi 3,000 pula le seetsele sa Selefera. So far so good. Most of that Kesansi ke recover from the injury, so I wasn't expecting gore ebe ke ka tshwara madi wa ke a tshwereng today. But ke lekile go kgweretlisa. I played a game e leng gore empha gore ga impe mo disadvantage gore ke helele gore ke strain my ankle. So I was playing defensive most of the time. Kgaisano e ne e phuthile batshameki go tswa mo ditlhopheng tsa table tennis di le 5 tsa BDF, DTTC, Nghabe, Smashman X le Moshupa Spinners. Kgaisano e latelang ya table tennis ke yang Nghabe Open e tla tshegetswang kgwedi e tlang e rogwa mo Gaborone. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Lefatshe leno le gapile diatsele di le 5 kwa moletlong wa borataro wa lekgotla la African Union Sports Council wa Regional Annual Sport Awards o neng o tshwaretse kwa Lusaka, Zambia. Sekgantshwane sa mabelo sa lefatshe leno le tsile tebogo o gapile diatsele di le pedi e le motshameki wa rre yo motlana wa ngwaga ga mmogo le motshameki yo ga isitseng wa ngwaga. Lefatshe leno le ne la tswelela ka go tsabakela le phamola seetsele sa lefatshe le le ga isitseng mo godimo mo lekgotla la AUSC le tlotlomaditse bao ba ba nnileng le seabe se segolo mo go tlhabololeng metshameko kwa mafatsheng a bone mme monogae ga lemogwa mme Dorcas Makgatho le re kitso ke mo eng. Mme Makgatho o tshegeditse ka lobaka maemo a bodulasetilo jwa lekgotla la Botswana National Sport Commission fa ke mo ene e ne e le mookamedi mogolo wa lekgotla leo. Mejanong fa re gatela pele Bartlett Ezra ke ene mampodi wa kgaisano ya letsatsi ya Alex Mpuisan Chess Extravaganza e neng e tshegeditswe kwa Legae Academy ka Matlhatso. Ezra o fentse ka palo gotlhe ya dintlha tse 4 le sephatlo fa no Fatima Toho a feditse mo maemong a ntlha ka fa go bomme. Kgaisano eo e ne e rotloeditswe ke Sledge Chess Foundation. Segola Mebaeng. Ezra o tsena mo kgaisano e ana le tsogana le ga godimo jaaka e le mongwe wa ba setse ba iponetse sebaka wa go emela le haseleno kwa kgaisano ya Africa Youth kwa Africa Borwa. O hentse metshameko ya gagwe yothe a tshameka maleka gangwe mme a ise a lathegelwe. Ezra o hentse ka dintha di le 4 le sephato mathakore la dingwaga tse di ka hatase ga le 15 a sala morago ke Kimdo Prosper mo maemong a bobedi ka dintha tse 3 ha maemo a boraro a ile kwa go mogomotsi ke fentse lene ka dintha tse 3. Yeah, I'm pretty happy to get a win out of this. Shows that I'm still up to par with my chess. I'm still practicing for. Ke itumeletse phenyo ya me ka isupa ha ke santse ke be mo maemong a mante a motshameko o jaaka ke banketsa kgaisano ya di-Africa Youth Championships ya kgwedi e tlang. Because I was playing with the other guy in under 17. But overall, yeah,
it helped me a lot. Ka go lethakoreng la banana ba dingwaga tse di ka gatase ga 17 o le file masilo ke ene Mampudi morago go kwanya dintha tse nne le sephato mo maemong a bobedi a latelwa ke Minon Abhishek ka dintha tse nne ha maemo a boraro a ile kwa go ga baitsi Lemi ka dintha tse tharo re sa le ho mo lethakoreng la mabutswa pele kana masters le hentswe ke Phemelo Khetho. Itumetse gore gompieno ke kgona go tshameka jaaka ke tshamekile go tla mo motshamekong o ne ke ipaakantse gape ke itse gore diophanete tsa me le tsone tle be di ipaakantse mme ke itumelela gore ke ne ke kgona go fenya metshameko ya me ebe ke kgona go nna number 1. Tournament ya gompieno go rena iphutile batshameki ba pele ba bogologolo mo section yone ya pele so go tshameka le bone gape ne le go ikgakolla ga bogologolo so le go tshameka ga le ne le go gakolla ga bogologolo ke ebe ke heletsa ke hele. Rulaganyo ya kgaisano Alex Mpuisa a re kgaisano e tsamaile ka thelelo ebile ka ha e tsamaile ka te ba solofela gore mo bokamoso ba itshegetse kwa Francistown. Rategile re lebeletse gore sologolo ne le ntsi a teng e thuso ke gone gore re sala re ipapatsa a teng kgwedi pele ga re tsena re kgonne go attract ga re go ngoke bana ka go harologa mkuletse ya loganya a teng re ne re na le bana go dikuletse ya loganya di ka nna 12 kana ke 12 and bana ba demba supa le gore ba rata le batsadi a ka ntse re buisana le bone ba rata ka bana ba samkileng ka te ibile bana ba eletsa gore o ka re mosameko ntsenyana kana thulaganyo ntsenyana re ga e dire gape mo ngwageng. Kgaisano eo e ne ngwekile batshameki go tswa dikolo tse di heta 10 e ne dirisiwa go bankanyetsa batshameki kgaisano ya Africa Youth Championships e tla tshegetswa kgwedi e ta kwa Afrika Borwa. Segolami baeng BTV Sport. Mejanong fa re di garela setlhopha sa Makgap City ke sone ba fenyi ba leki ya bomme ya Western Block ba sena go fenya sa Gantsi United ka dinno tse 3 go tse 2 mo motshamekong o ne ngo tshamekelwa kwa motseng wa Hukuntsi. Phenyo eo ya Makgap City e ba bonetse phatla kwa makgalakganyeng a kgaisano ya kgwele ya dinao ya ditlhopha tsa bomme a DTCB a tla tshegediwang ka kgwedi ya Phukwi mono Gaborone. Ya no setlhopha se dikatlago tsa sone ka gore le kina go elene go santsane go ise go wele sentle ka re batlang ka teng e rile last year ka di competition tsa di Easters setlhopha sa kgona gona di champion sa tswa gape a re ka presidential competitions ka presidential holidays ga nna le tournament ya tswa gape yana bo Mampudi mme ka tournament ya July setlhopha sa nna di finalist di run up ano e rile ha le ya region ya ka ya Motsubonyana setlhopha e bile sone se tlhomileng go pele re na le dingwaganyana re tshameka league ya borrehela so last season re be re mobilize re ira di tournament gore re nne le kgwele ya bomme mo region because as the region our mandate core mandate ya rona ke development and kgwele ya dinao ya bomme is classified under development mo ka Botswana Football Association so gone go sa re jese monate gore re le region ga rena development mme le sone se re se tshelela ga re tshelele gore gongwe re nne le league ya bomme hela ya borrehela bomme ba seo ya no ha re sena league ya bomme re sena youth development go mo ga gore be center le region. Pero eo re tlisa go bokhutlong ja dikgang tsa rona tsa metshameko a jaanong re lebe gore seemo sa bosa se eme ka tsela e ntseng jang. mo phakeleng gona go tla ikutlatsa go le tsedile mo dikgalong tsa kgalagadi borwa gore go tlhaba kgatleng kweneng le bokoni bo tlhaba ka botlhano go ya go go bosupa fa mo dikgalong tse dingwe gone sore be go le mololo ka bo fera bobedi go ya go go lesomele boraro fa re lebela mo sekolong gona se go ikutlatsa go le bothitho le fatshe leno ka bophara ka 26 go ya go 27 le bofera bongwe
fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gona re setse go bo ga pule ko Port Elizabeth ga mogale maseru ka lesome le fara ko maseru 24 ko Port Elizabeth ko manzini gona go tla bona dibata tsa maru ka 22 Antarivo Beira le Lusaka go tla bona dibata tsa maru ka 25 ko Lusaka 27 ko Beira 22 ko Antarivo fa ko Harare gona go tla boga pula ka 23 Drason ha mogole Blantyre gona go tla bona dibata tsa maru ka 20 ko Blantyre 30 ko Jerusalem Kinshasa gona se tsepula di phefo di khadima ka 33